Oke. Baik, sudah ready Pak Ustadz? Oke. Iya, oke. Nah, ini dari Biskang. Jauh ya. Biskang kemari itu 1 jam nih ya. Oke, dengan orang tua atau dengan ustazahnya nih? Dengan abang. Oh, dengan abang ya. Oke, baik. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita mulai ya pada anak kami Aska Mahirah ya. Ya. Memilih juz 1 ya. Nah, kita mulai, dengar baik-baik nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد والبرق يجعلون أصابعهم من السوائق يقاد البرق يخطف أبصارهم. Coba dengar nak. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. يقاد البرق يخطف أبصارهم. Sekali lagi coba dengar. Ikut yang Ustadz baca ya. Nah, jangan yang lain. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. يجعلون أصابعهم من الصواعق. يجعلون أصابعهم في أذانهم من السمائق هجر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, alhamdulillah. Pertama selesai, masuk soal kedua. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اشتروا منكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Ya, soal kedua selesai. Soal ketiga, nggak usah buru-buru nak ya. Nggak usah buru-buru supaya jelas tajwidnya.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basiran wa nadhira wa la tus'aluna an ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أم تريد يا بني الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Ada banyak bel dari Pak Ustadz nih ya. Saya mau ke Pak Ustadz Yuni Maha terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz. Ya, baik. Untuk anak kami Aska ya. Ya. Pertama nak, sebelum mulai menghafal, tahsin dulu ya, perbagus dulu bacaannya kepada gurunya ya. Baguskan dulu mana panjang pendeknya, sehingga nanti yang panjang harus tetap panjang, yang pendek tetap pendek ya. Tadi ada yang harusnya 2 harakat, banyak tadi tidak dipanjangkan 2 harakat ya nak ya. Kemudian pengaturan napas ya, jangan waktu membaca putus napas, lanjutkan lagi ya. Usahakan latih itu, jangan putus napasnya. Misalnya wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Misalnya seperti itu, jangan lagi ya. Nanti latihan lagi supaya jangan putus napasnya. Kalau tidak sampai napasnya berhenti, waqaf, diulang kembali ya. Kemudian tajwidnya tadi ada satu lagi yang paling ini nak, yaitu falaula fadlullahi alaikum. Bisa jadi tadi salah baca, itu salah bacanya larinya ke tajwidnya ke qalqalah, padahal dia bukan qalqalah. Jangan dibaca falaula fadlullahi karena dia bukan qalqalah sughra ya. Hurufnya itu bukan huruf qalqalah. Jadi salah tajwid tadi. Falaula fadlullahi ya, mulut dibulatkan ya, fadlullahi ya. Nanti diperbaiki lagi nah ya, terutama yang 2 harakatnya ya. Ya demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz Rafi, gimana komentarnya? Ya, terima kasih kepada anak kami Aska Mahirah. Ini memang dia sudah hafal ini kan, cuman ada beberapa kekeliruan yang harus dipertajam ya nak ya. Umpama dengan ahwa ahum ahwa akum ya, nah, itu dipertajam lagi dia. Baru yang paling penting tajwid ya nak ya. Tadi mana ikhfanya, mana gunnahnya kan, panjang pendeknya gitu juga banyak tadi bertukar, yang pendek panjang, panjang dipendek kan, itu nggak boleh dibiarkan itu ya, harus belajar lagi. Dan satu lagi saya sarankan, jangan waktu mengulang hafalan model seperti ini dibawa, akhirnya waktu tampil pun terbawa-bawa. Nah, coba nanti sekali coba diikuti bagaimana orang mentahsin, murajaah ya, murajaah bacaan itu tapi secara tahsin. Nah, nggak usah buru-buru, jangan nanti waktu mengulang summun bukumun umyun fahum la yarji'un kan. Coba sekali-kali dengan cara indah, summun bukumun umyun fahum la yarji'un au kasayyibin minas samaa'i fih ya. Enak kita dengar ya. Jangan au kasayyibin minas samaa'i fih, tidak ada yang perlu diburu di sini ya. Apalagi ini ada acara lomba ya, nah, lomba oke. Supaya jangan nanti terbiasa di bawah seperti itu ya. Nah, oke, walaupun ada sistem menghafal itu nanti sistem hadar cepat boleh ya, tapi tidak menyalahi kaidah tajwid, tidak menyalahi panjang pendek kan.
Sudah hafal ya. Baik, ini pertama ikut ya. Oke, nanti belajar lagi terus. Cari guru mengajinya yang betul pronunciation-nya, pengucapan huruf-hurufnya itu ya, supaya bagus dia. Baik, makasih. Oke, terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan penilaian atau komentarnya untuk para peserta yang sudah tampil.